Hello my people, nizere ko meze neza out there. Twizere ko ibintu byose bigenda neza ku mwaka mu utangiye neza. Niziyegereja abantu boss abari Kampala ndetse n'inyuma yaho. Umunsi kabisa dushimira n'abantu bamaze gukora subscribe ndetse na za share kuri iyi channel yanyu mukunda. N'abatarayikunda muyikunde mwongere muyikunde kabisa kuko ifite ibintu imbere, ibintu kabisa byiza cyane. Uyu munsi tugiye gutaramira i Kampala. Tugiye gutaramira i Kampala ku abacuranzi bacu b'i Kampala. Mugira amavuta ariko tugiye kuvuga abantu umunane bafashe Kampala bayihetse ku mugongo kabisa. We turahera ku 8 tumanuke tugeze ku nimero ya mbere, ifashe nimero ya mbere hano i Kampala. Tudatinze kadutangire ni namba y'umunane. Namba y'umunane dufite umusore wacu mwiza cyane bita pianiste Vicky cyangwa se uwo mukunda kwita Victor. Umusore mwiza cyane kabisa. Iyo ageze kuri piano azayifiringa kabisa, kandi inkagira n'impano yindi nayo yo kuririmba, ariko n'umusore mwiza kabisa iyo ageze kuri piano. Muramubona n'umusore uhagaze fresh. Kampala ndagira ngo abatamuzi ni bake ni babandi bakiyaba yinjira. Inamba 7 cyangwa se umucuranzi uri ku mwanya wa 7 Kampala yo ufite inamba ya 7 cyangwa se umwanya wa 7 ni umulegendi bita Rugorora. Umucuranzi mwiza kabisa, umulegendi. Gusa mbere ubu nyine takidutamika neza, ariko agira amavuta uwo kabisa ni umulegendi, n'umupapa mwiza i Kampala. Turamwemera kabisa. Iyo ageze mu kintu ciwe mu gikorwa aza yikora neza. Uwo tumuvuyeho tugiye ku mwanya wa 6. Mwanya wa 6 i Kampala, umuntu ufashe namba 6. Namba 6 no mu kibuga namba 6 n'umuntu ukomeye. Namba 6 umucuranzi ni umusore wacu ukorera mu kanisa rya Maranatha. Maranatha ni bari apostolic biki nuko. Aho umusore bita pianiste Patrick cyangwa se Patrick cyangwa Patrick, umucuranzi mwiza kabisa. Umucuranzi mwiza yageze kuri accompagnement kabisa. Azayinoza no yagera kuri 7 isukari y'abantu ikamanuka ariko umucuranzi mwiza kabisa. Kampala arayihetse ku bintu za 7 accompagnement n'utundi tuntu kabisa. Turamwemera, niwe ufashe umwanya wa 6. Rero ku mwanya wa 5, umwanya wa 5 nawo ni umwanya ukomeye cyane ku bantu bakabumbu. Umudefenseri namba 5, umuntu uri kurinda ibintu byinshi. Rero namba 5 mu bacuranzi Kampala bayihetse ku mugongo. Dufite umucuranzi wacu mwiza bita pianiste Kevin cyangwa se Kevin.
umusore mwiza ufite igihagararo kweri, ukorera mu kanisa bita New Goshen Ganda. Acuranga neza kabisa, acuranga neza, azakurura ikirere, ndagira ngo ikirere naco kikamukurura kweri. Nawe ni umusore uhagaze neza muri kino gihe mu bintu vy'ibisirimba cyangwa se imicurangire kweri, hagaze neza. Niwe duhaye umwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu, Keve, pianiste Keve, ndagira muri kumubona hagaze neza kabisa. Tudatinze ku mwanya wa kane, number 4. Number 4 dufite umucuranzi mwiza ufite amavuta kabisa, uri kubikora neza. Umucuranzi bita pianiste Brand Turampo, umucuranzi kabisa Kampala. Yarayitwaye usarira umwaka ushize, yarayihetse, ariko agere nko mu kwa 10 kugeza ubu nyine ku mwaka ushize, isa nkaho itangiye kumuheka, sinzi. Niyo mpamvu tumuhaye umwanya wa kane muri Kampala hose kabisa. Ariko ni umucuranzi mwiza muri padi, rukunta zayikigita neza, abantu kabisa nabo bagaseka, ibintu kabisa bikagenda neza. Uwo ni umwanya wa kane. Umwanya wa kane ni uwo mucuranzi wacu bita pianiste Turampo. Umusore mwiza kabisa, muramubona. Gira amavuta kabisa, abantu batarinjira i Kampala bazohagere. Sawa, twakomeje. Umwanya wa gatatu dufite umucuranzi wacu bita pianiste Mugisha pianiste. Umusore munini kabisa, yakoze umubiri, yubatse bode, noneho yubatse senti, yubaka ibintu byose, noneho byama byibumbira muri we kabisa. Umucuranzi mwiza, ubu nyine ntakiboneka cyane bitewe n'akazi, niyo mpamvu tumutamitse umwanya wa gatatu, kubera ko ubu nyine mu mukunga ni ngaho atakituvomera. Ariko umucuranzi mwiza Kampala, aracayiyoboye, nawe ni umulegend cyane kabisa, turamwemera. Pianiste Mugisha akaba atwaye umwanya wa gatatu. Umwanya wa kabiri dufite umucuranzi pianiste Merci, umucuranzi mwiza cyane, ukorera umurimo w'Imana muri New Jerusalem Ganda. New Jerusalem Ganda kabisa, umucuranzi uzi icyo bita umuziki. Ni ugutaramisha abantu bakamahinduka ibinini kabisa, bakavura Kampala igafatwa kabisa. Umucuranzi mwiza twemera, afite amavuta muri kino gihe. Uyu mwaka agaze neza kabisa, ndagira muri kumubona. Musore mwiza cyane, muremure, kandi kuba ku nkumi zacu zishaka abasore barebare kabisa, uyu nguyu nawe ni namba ya kabiri. Rero kuri number 1, umusore ubu nyine ufite amavuta mu bintu z'umuziki Kampala,
kabisa. Dufite umusore wacu bita Pianiste Bobo. Pianiste Bobo ni umusore muremure, none na sentiyami igenda iba ndende, iba ndefu muri we, iruira musumba kabisa. Umusore mwiza cyane kandi ufite amavuta muri padi, ndagira ngo azaja gusa nayo, abantu bazamubona akamubonamo senti kabisa. Afite amavuta guys, mumwiteho. Abantu bakiri mu ntara, bakiri za Nairobi, bakiri mu Rwanda, bakiri hehe, nimugere ino mushaka ibitaramo, mushaka iki, muzamubanza murebe kuri afishe ko hariho Bobo, Pianiste Bobo kabisa. Cyo gitaramo kiza kigenda neza, kikagira amavuta. Rero guys, nabo bacuranzi bacu uyu munsi tutaramiye Kampala, ku bacuranzi bacu dukunda, iyo ni liste ya y'icano yacu twakoze bitewe nuko abacuranzi bacu bakora. Wowe ushobora kufite yawe, ariko wowe ishira muri comment kabisa. Kandi dukomeje gushikira n'abandi benshi kabisa bari kuzamuka Kampala. Dufite abacuranzi bacu bita Pianiste Bonke, dufite Pianiste Bandanyuzwe, Pianiste Espoir. Kampala kabisa nabo n'abasore Pianiste King, n'abasore kabisa bahagaze neza cyane kandi bari kubikora neza. Rero guys, turabashimiye ko mwabanye natwe. Ntimwibagirwe gukora subscribe, share na comment kuri channel yanyu. Next video tuzobategurira abaririmbyi, abakondigiteri bafite amavuta